uMasipalada wesiyingi seNkangala ungomunye wabomasipalada abathathu abazinjamiso zeMpumalanga. Imimoya yabasebenzi iphasi ema-ofisini akhonapha eMiddelburg. Ngemva kwesehlakalo sayizolo ekuseni sokuthunjwa komphathi kaMasipalada walapha uMargaret Millicent Skhosana kunye nomtjhayeli wakhe uGugu Mtshweni. Estatementini sikaMasipalada kuthiwa abasolwa ababebambethe njengamapholisa bakhamba nangekoloyi ethwele ilampa elihlaza kwesibhakabhaka phezulu njengezamapholisa efike abajamisa. Imeya kaMasipalada wesiyingi seNkangala uLeya Mabuza uthi liyabhala ukwehla ivalo. Igate la kaMasipala livulekile ngoba ababereki bonke baseNkangala bebangena beza emberegweni naye uMM. Sithe sithungatha ke mase sithola umlayezo ukuthi uMM akatholakala emafonini. Safuna amavidiyo futhi sasesithola ukuthi uMM ubanjwe izingebengu ezimthethe egatini. Abantu laba bebahlomile baphethe impama. Umkhulumeli wamapholisa eMpumalanga uSelvi Muhlala uthi ngemva kokuvula kwecala lokuthumba emapholiseni weMiddelburg ayaraga ngephenyo. Okwanje kutholakala isitulo esikhamba ngamavilo sikaSkhosana kunye nekoloyi abe bakhamba ngayo. Sichubekile ngolphenyo lethu imoto yakhe yena municipal manager sithole ilahliwe kulenye imamayini khona ngala eMiddelburg. Kodwa ke sithe masihlola ngaphakathi sathola ukuthi impahla zakhe besisekhona, impahla zabo besisekhona ku-include ne-wheelchair yakhe, kodwa ke bona bangatholakali. Sichubekile ngolphenyo lethu azange sibathola kwamanje, sacela noma ngibani abanelwazi ukuthi ngaba bathethwe ngibani or bakuphi axhumane no Lieutenant Colonel Mota ku 082 462 2746. Amapholisa akhombela isitshaba ukuthi nange ngingabano nelwazi athindane namapholisa enomborweni yamapholisa engabhadalelwako ethi 08600 10111. Ngingumabhande ethombeni wendabeni ze-SABC eJohannesburg.